Gracias, Andrés. Tiene la palabra la señora Jordan, que ya, sin embargo, ha hablado antes con motivo de una tarjeta azul, lo cual no es norma. Vamos a darle, sin embargo, la palabra porque el error ha sido mío al no ver que estaba en la lista de oradores. Señora Jordan, tiene usted 1 minuto y medio para su intervención. Spoštovani, imam občutek, da se tokratna pogajanja izmed vseh doslej pričakuje v najbolj mirnem tonu. Odmevalo ni niti 5. poročilo medvladnega panela, torej IPCC-ja, čeprav so svarila znanstvenikov zelo zaskrbljujoča. Moje osebno mnenje o tem poročilu je jasno. Politika nima niti znanja in ne izkušenj, da bi presojala pravilnost teh opozoril. Mi imamo odgovornost, da ukrepamo. Na mednarodnih pogajanjih moramo najti skupen jezik s preostalim svetom, zato ne podpiram poskusov, da se resolucija zlorabi za opredelitve o notranjih politikah. Takega odvečnega besedila je v letošnji resoluciji mnogo. Trdim, da ne bo prav nič pripomoglo k rezultatu mednarodnih pogajanj, lahko jih celo oteži. Znotraj Evropske unije pa bo povzročilo razkol, to pa je stanje, ki si ga ne bi smeli dovoliti. Zato se sprašujem, čemu so namenjeni provokativni kvazi eko predlogi. Zniževanju izpustov prav gotovo ne. Če hočemo govoriti v Evropski uniji enoten jezik, moramo biti realisti, moramo se med sabo spoštovati in tako kot je pred mano povedal kolega Leinen, moramo pustiti tržnim silam, da bolj delujejo. Zato na tem mestu jasno povem, neživljenjske dele resolucije in tiste, ki poskušajo prejudicirati nekatere notranje politične odločitve, moramo zavrniti. Če se to ne bo zgodilo, bom glasovala proti resoluciji, pa čeprav sem zagovornica ekološko osveščenega ravnanja in prav zato, ker se že vrsto let zavzemam za dobro in učinkovito podnebno politiko. Gracias, querida colega. Tiene la palabra por 1 minuto la señora Judith Merkies. Dank u wel, voorzitter. Commissaris, overtuig ons, commissaris, dat er daadwerkelijk ambitie is voor Warschau. Want als je zelf ambitie hebt, u hebt het ook al 4 jaar laten zien, dat het idee is dat wij zelf ambitie hebben en dat dan de anderen met ons meegaan. Vandaag gaf commissaris Potočnik